Alta Marea 4203, trodjelni štap. Zamotao sam ga sa trakom za rekete, a za mašinu ide Shimano Ultegra Competition 3500. Evo, lovio sam šura. Opa! Još jedna. Jo ljudi, Bistro i Rogi, vidite kako lijepo vrijeme. Imamo novi štap i novu mašinicu za plovak, ali plovak će sačekat malo. Sad ćemo malo spinat, probati, pa ne znam, brancina, strijelku, nešto. Lijepo je valovito i sviđa mi se to. Pa ajmo probati. Baby, princ na bijelom konju, ja te nikad ne bi mijenjao za bolju. Stavit ćemo ovo. Radi se o Duo Tide Minnow Slim 140 Flyer. Pa ajmo probati. Sada ćemo baciti malo kontra vjetra. I tap, tap, tap. Idemo, druga varka, Kes Hacker od Savage Geara, 95-ica, 32 grama. Ok ljudi, sada ono u čemu pojma nemam. Jučer sam prvi put to radio i ulovio jednu strijelku, a danas mi je drugi put. Uglavnom, radi se o Bad Bass Alta Marea 4203, trodjelni štap od 4,20 m. Sad ćemo ga složiti i pripremiti polako set za strijelke na plovak sa lokardom. Uglavnom, trodjelni štap. Ovdje sam mu napravio grip, zamotao sam ga od početka tu do mašinice. Zamotao sam ga sa trakom za rekete i to je da štiti, da se ne oguli, udari u stijene, a ima bolji grip. Top stvar. A za mašinu ide Shimano Ultegra Competition 3500 sa upredenicom gore i imam jedno 10-15 metara šok lidera, tako da idemo to montirati gore. Uglavnom, ako se kužite u ovo, slobodno mi pišite savjete jer ja sam nov u ovom. Ok, provukli smo sve. I sad treba staviti plovak, kopču, to jest plovak, olovo, kopču i sajlu. Prvo ću staviti stoper, ovaj malo širi. Sad ću ja to sve ovako, a ako dobro radim i ako nekoga zanima, mogu snimiti izbliza, detaljnije i tako. Sistem se sastoji od vrtelice, sajle i na sajli 3 udice. I to stavljamo tu na kopču. Jučer sam ja ulovio strijelku na 2 udice. Ne stavljam trokuke. I to je to. Na ovaj sistem kačimo lokardu zamrznutu. Gore ide glava, tijelo rep. Bacamo i nadamo se nekom potezanju. Ovdje ja to spojiti. Ok. To je ovako naštimano.
I ništa, idemo zabaciti. Puštamo mašinicu. I čekamo zvuk jer plovak ne vidimo baš. Ne znam ni di je, ne vidim ga. A do tada ćemo spinat. Pa nadat se nekom udarcu. Eto, tu je štap pored, a tamo je spin. Uvijek ćemo mi spinat. Mala pauza, pa idemo dalje. A evo, sad i dok sam u pauzi, ovo može raditi. I ništa, evo, kada je odnijelo ješku skroz uz meni tu stijene, idemo ponoviti zabačaj. A usput vidjet da li je išta skinulo ili je diralo ili da li ima ičega. Mada je još rano. Rano je za strijelku na plovak. Ona obično udarila mi jučer oko 11, tako, 11:30. Oće to tako kasno. Pa da li sam ja zakačio sistem? Ko će ga znat? Ništa, idemo ponoviti. Sad je zakačena. Da. Ništa, idemo ponovno ista priča. Stavljamo lokardu, nakon lokarde vežemo ju i to je to. Koliko sam skužio, glava mora biti prva, tijelo pa rep. Lokarda mora biti za gore okrenuta. Idemo ju staviti kako kažu. Ništa, sve sam provjerio sada. Sve je po PS-u, kako bi se reklo. I ništa, idemo opet. Lokarda u akciji. Ok. Evo ga. Ovo smo napravili da izvlačimo full lagano. Pa sad treba dočekati. Vidiš, štap se gore kao savija. Mene komarci grizu. Prioritet je komarce riješiti, a štap pomalo. Sad ćemo jedno od to valo ili riba. Moguće da je riba. Bumo vidli, ne? Nešto ju je. Samo ćemo provjeriti da li je to dobro postavljeno sada. Ok, može to još. Tup. Idemo Alien. Da, vidi se, odlično. Vidi se tamo. Sad je na ribi samo da potegne. A do tada idemo spinat. Evo, lovio sam šura, nisam uspio snimiti. Sad ćemo probati. Možda ga naješkat, a? Šur na... I to lijepi šur. Stavit ćemo ga na ješku kasnije. Udario je na Savage Gear Cast Hacker. Uspio sam nešto iskombinirat. Šur je tu. Glava trbuh rep. Nije više toliko živ. Ali... idemo probati. Nemamo šta izgubiti, osim šura. Ništa, to bacili, ovo je na tanko, to je na mekano
i idemo spinat. Opa! Opa! Ne! Strijelka! Ispala mi ovdje. Pizdu materinu. Udarila mi je pod nogom. Možda udari sad na šura. To jest na šura. Idemo opet. Ništa, sad ćemo dignuti ovaj šura i bacit ćemo ga dalje. Jer mi je došao preblizu obale. Evo, odlučio sam skinuti ovaj sistem. Malo se pokvario. I skinuti šura. Tako da ovaj sistem ide doma na popravak. Novi sistem je tu. I moram još staviti novi stoper, ovaj jači. Ali dobro, to ćemo brzo. Kopča ovdje. Šta imamo još? A skidamo sve do stopera. Čak bi ga malo ovako, tu, ovoliko. Možda bi ga i malo na gore. Ok, ide jači stoper. To jest veći, pardon. Di je? Evo ga. Ovaj stoper ide do ovdje. Nakon stopera ide plovak. A evo ga. A šta? A bio sam na WC-u, bože. Pišao i ovaj se zaglavio, eto, tako. Eto ga. Strelkos. Mali. Ali idemo na većeg. Sad moram snimiti ako udari. Ništa, stavio sam novu lokardu. Zatvaramo špulu za smašinicu. Ništa, idemo. Ali evo, kad ne radi spin, radi ovo. Kad ne radi ovo, radi spin. Tako da, opa, mala pauza, vidimo se ako išta udari. Opa, imamo nešto. Vidi ovo. Nemamo. Imamo. Imamo. Opa. Nova strijelka. Opa. Samo još se niš ne vidi. Opa. Opa. Još jedna. Jesu lude, a? Cijelo ga je, pa kad ga stigne prije izdrmat, meni nije jasno. Kad ga stigne prije razbit. Ništa. Idemo ju skinut. Staviti novu lokardu i idemo dalje. Ništa, da vidimo. Da ga ponovno zabacimo jer vuče struja. Nije se ništa ni vidjelo ni osjetilo. A ribe fali. Bravo. Kako? Kako ljubavi, kako si joj to napravila? A ništa, Srećo, dam ti još jednu lokardu pa ti vidi. Jel tako? Tako je. Ajmo montirat zadnju lokardu i neka ide. Ništa, još jedan zabačaj. Kako bi rekli, zadnji zabačaj. Ajmo provjeriti. Hoće se i raspast, hoće svašta jer je lokarda od jučer već se odmrznula jučer i opet zamrznula, tako da je sva gnjecava. Ali zato stavim malo više ovog konca silikonskog. Ok. A jesu je malo, a? Evo jedan brzinski popravak i fušarenje. Ništa, skinuli su nam i zadnju lokardu, tako da. A mislite da idem doma? Ne. Još ćemo malo spinat. Ovo ćemo sutra popravljat. Tako da. Ništa, idemo spinat.
Nema ništa ljudi, ja spinam već jedno 15 minuta, bacam kas hakera, ništa. Lokardi više nemamo, sistema više nemamo, mislim imamo, ali nije to to. Tako da, yes. S time da sam novu surfcastingu, jel to surfcasting valjda je, to na plovak, kako god. Zadovoljan. Jučer jedna strijelka, danas dvije strijelke, sutra 5. Idemo doma. Ajde prvo da se spakujemo. Uglavnom, za danas dvije strijelke, jedan šur i jedna strijelka mi je ispala sa spina, tako da zadovoljan. Idem se spakovati još malo i idemo doma. Ljudi, Bistro Rogi nije ništa specijalno, ali kao krenule su strijelke. Pa evo, nastojat ćemo ih loviti na spin, ali nosit ćemo i ovaj drugi štap, pa evo, učit ćemo i taj način ribolova. Tako da, Bistro Rogi ljudi, vidimo se u idućem videu idući četvrtak. Pozdrav!